Dobar dan, nalazimo se u mestu Braničevo. Moje ime je Bogdan Đorđević. Trenutno se nalazimo na plantaži Jagoda Đorđević i radili smo jedan ogled na ovom malom zasadu. Inače, jagodu radimo na površini od 2 hektara, s tim što ovako malo zasad radimo konkretno organsku proizvodnju. Probali smo ove godine sa firmom za proizvodnju preparata Morfo i mogu reći da su jako zadovoljni. Znači, generalno nismo imali problema sa bolestima ove godine. Odlično se pokazalo na sve vrste bolesti, znači na crnu pegavost, na plamenjaču, na pepelnicu, na botritis, znači bukvalno rame uz rame sa svim preparatima koje smo do sada radili koji nisu za organsku proizvodnju. Tako da planiramo i do narednih godina da sarađujemo takođe. Tako da ćemo na ovim manjim parcelama, manjim zasadima da ponovimo to i naredne godine i smatram da će rezultati biti isti kao i ove i bit ćemo zadovoljni da sarađujemo i dugi niz godina. Generalno u ovom ogledu korišćeni su preparati firma Morfo, konkretno preparati Kriza i Santi. Preparat Kriza bio je namenjen konkretno bolestima lista, dok preparat Santi botritisu, sivoj truleži. Koristio se negde u ceo proces zasnovanja nekih 6 prskanja do samog procesa berbe. Preparat Kriza koristio se u količini 1 litar, odnosno preparat Kriza koristio se u 1 litar na 100 litara, a preparat Santi 2 litara na 100 litara vode. Proizvodnje, uzgoja, voća, povrća, generalno budućnost. I u celu ovu priču sa firmom Morfo sam ušao da bi to i dokazao. Smatram da je jako bitno za tržište da imamo zdrave proizvode koji nemaju u sebi pesticida, insekticida, ostataka, da se jednom krene da je budućnost zdrava hrana i da se krene u tom smeru.